Assalamu alaikum, amansыздарбы? Бүгін 17 август 2025 жыл Ош Уна базарынан бұйырса ушул видеоларыбызды улантуудабыз. Бул видеобуз ушул лабо тиколор болот. Лайктардан басып колдоо беретин катталып коңуздар. Лаболор бүгүн азыраак го. Лаболор месасы жылып кетиптир дагы ошого. Чачылып кеттир. Лабо 2000 жылы, бирок баасы жазылбаптыр. Ал жерде лабо турат. 2019 экен жылы. Нөсегиз абыйым 5-6 расход. 610 миңде телефон номерлер 58 мен 29 06 97. Лабо. Bağılta bak ha. Kaç lira koydun? Hazır 500'ün üstüne suradım. 500'ün üstünde suraptır. Yeme. Şu görünüzlerçi. Keyingi 94 жылы нөсен абыйым бензинде 220 миң телефон номерлер. Өзүбүздүн накта тыйкан лаболорубуздун бири. Бул лабон кыскасынан экен. Мына туугандар. Алем албаса ушул лабон узун экен. Бир 30 сантиметрдей узун болот да. Кийинки лабо 2013 08 абыйым газ дейт, телефон номерлер свежий дейт. Канча экен ака баасы? 460 миң кеми бар, а? Базар баа берди, канча берди ака? 410 миңге бербедиңиз. 410 миңге бербептир. Karısı özünün nesibe kanka fotoğrafı var. Ha, valla dadılığında. Nege. Kança bol oturgan эле baası aka? Özden görmedim, kişine koşsa bedel da. Oldu aka, pazarınız versin ha? Odan versin. Keyinki. Ha, bunun baası yazılıp tur, bul. Tartıp koydum dağı. 2017 08 abiyom gaz deyt, telefon номерлер. Холодильниктен. Kançada baası? 610 ming ha. Ötken göle bul. Холодильник işteydi ha buyursa? Astamarka bolgan afora. Astamarka bolgan deydi. Döngülükler jakşa boldu. 610 ming deydi. Bol. Kança baası? 380. 380 ming deydi. Labo. 2008 yılı. 08 abiyom gaz deydi. Mekanika deydi. Telefon nomerli. 380 ming üstünde bagajniki var. Ana görüңүздөр. Keyingi labo bunun baası жазылуу экен. Baası жазылбаптыр. Bunda маалымат кагазы жок экен. Кайсын багын так? Мына канча берип койду? 540. 540. Свежий дейт. 2018 08 абыйым 7 расход, телефон номерлер 540 миңге багылтат экен. Лабо. $540 миңге. Baası жазылыптыр. Labo 2018 08 abiyom gaz deyt, mekanika 650 ming telefon номерлер. Pauza kılıp şaşpay salsanızlar bolot.
2017'den keyingi bu. 8 abiyam gaz, mekanika 570 ming telefon nomerler. Buna vardı şu bir adamdan eken. Bu 680 ming nomerleri bir şu vardı bir eken 2020 eken bu. 680 ming deyip bu. Sveji 2014'de 8 abiyam gaz deyip mekanika telefon nomerler. 52 ming 72 10. Bas kaç eken bu? 540. 540. Ekimin 20 mesele abiyam gaz deydi. Telefon numarlar 97 ming 97 62 62. Bunun bas kaç eken lan? 700. 700. 700 ming deydi. Bilgen bir iyileşik olmuş. İyileşik oldu. Ektin sürü götürtken eken. Özden bilgen bilgen ettim. Ektin sürü götürtken. Damazdın bağısı yazılbaptır. 520 ming laba sveji deydi. Nösegiz abiyam 2013 telefon numarları 223 ming 24 28 81 520 ming deydi. Keyinki 2018 nösegiz abiyam telefon numarlar 59 ming 12 02 03. Bas kaç eken o? 620 mi? 620 ming deydi. Görüңүздөр 620 ming. Мына тугандар şu лаболор баасы ушундай экен көргөнүңүздөй. Tiko geldik. 96 eken yılı. Telefon numarlar 51 menen 10 50 50. Baası kança deydi? 110 ming deydi. 110 mu? Ha 160 be. Ha, 160 ming eken. Keyinki Tiko. Ezip koyup turgaç alanda. Mekanika. Aldın konnektör elektropaket. Ha Tiko kimden eken? Kaç dedi? 210 ming dedi deydi. 96 eken yılı. Telefon numarlar. Nösegiz abiyam. Mekanika. Kızıkkanda çalыңыздар. Daha Tiko kayada var. Tikolar yok mu? O şekilde Tiko varken ne oluyordu? Tiko 97 eken yılı. 08 abiyam telefon numarları 73 mingen 00 90 04. Baası 150 ming deydi. Mekanika. Keyinki Tiko. Baası yazıldı o gün ha. Bas kanca eken bunun? Baası 200 deydi. 2000 eken yılı. 8 abiyam 6 rasxod telefon nomerler 73 mingen 300 094 degen.
Tikolar yok mu bugün? Tikolar yok mu görünmeydi. Tuğanlar, buna uşuntip buyursa videomuzu жыйынтыктайбыз. Лайк, комментарий калтырып койгондор бизге катталып. Ошол жерде бир тико бар экен. Ошондо кошуп коелу. Бул жерде эки тико бар экен. Тико дейт, жылы 95 экен, 08 объем. Telefon numarları 555 97 94 92 mi? Kança bası? 95. 55 milyon 97 94 92 bası? 85 bin. Buna tuğanlar arzan tiko. Avanta dağı var, naraqı bazarda. Avante? Vallahi şagam ötөбүз hazır. Жақыны қанша боло турган эле баасы? Боло турган ошо, өз 110 миңге өтөт. 110 миңде өтөт экен, боло турган эле баасы 85 миң дейт. Кийинки тикобуз 96 жылы 08 объем 67 расход, телефон номери 97 миллион 0053 52. Канчага баасы? 120 миң. 120 миң дейт. Ана, туғандар, кимге кызык болсо чалыңыздар.